Suldan irugi nga iba sa papagayam. Tilagip tinapalabas ni pagayam ti nga Venus iti probinsya ti Ilocos Norte. Sa gudayan nga ti surat, Dear Manong Nemi, kasano nga matukod Manong Nemi tinapudno na sinaw ngayat. Umaray ka din, hindi pa nagimagamit ti I love you very much. Awang ka di ti aramid. Uno, ay item ka dilayang ti maysa nga tao gawat ka sa pula misuna. Uno ka sa pula misuna gawat ti patpateg mo. Manong Nemi adu na giti panlubog ti biyag nga mapasamak kabayatan itintay panagdalyasat iti danan iti biyag. May segment kada kiti duntungeg kanagbuibuya ket kahit kubet nga iburay Manong Nemi datoy lagip tinapalabas ko adyak tupulos malipatan seknan kinayat. Iso nga nakapagsurutan. Awagan naglatan iti Venus iti probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ngarod nga nakrugyan daytoy nga pagsalitaan. Nagsangit ni Bongbong tinasurok pala amay sa titawan ng anak ko. Tanasing nga tinaimas nga turog na. Irita dumsag kami di tricycle nga nagluganan mi. Anang itulod kada kami iti nasalsel nga away iti ili nga Bintar Ilocos Norte Manong. Iti pinanawak nga lugar. Ngayam nagsubliak itan kalabasan di talo nga tawen. Na iti pa nagsublik addan kaduwak nga anak ko. Insardeng betlaeng ni Bongbong tinagsangit Manong Nemi idi ta impaamal ko ti mungay ti susok. Nga mapay nga nga awan man lang ti umay mang sabat kada kami. Nakarekep dagiti tawa ken ridaw iti arig na ket marmarpuogen nga balay mi. Hawan nga ta ni tatang. Kumusta nga ta? Kumusta nga ta itan ti amak nga intarayak? Gabuti na mindo nga daras nga ginandak nak ini pinanggapan nak idi nga ramisen no kasta nga mabartek. Ada iti trason no apay nga nagtalawak. Huwag Manong, pinanawag dato na sel nga barangay iti Bintar iti tanaminduanak nga nagpanggapan nga ramisen ni tatang ko no kasta nga mabartek. Kimita ak iti kasidgan nga karuba mi Manong Nemi apag iso nga rumuar ni Auntie Guria. Ni Auntie Guria nga kapidua ni tatang. Ket imasadag nga dagos kada kami iti anak ko iti malasin na. Nay, ay na. Anak ti baog nga talaga Venus. Sika ka din ni Venus. Dada ka di ba nga rot sa bali nga namnamahin yung nga dumteng ditoy? No sa nga siya kantik? Dimteng ka nga damatan anak mo. Ha, anak ti baog. Bongbong tinagan na Auntie. Bongbong. Ay, pukit nagbalinto ka presidente no Bongbong tinagan na. Nagatduanon ka nga roda na, hindi na palayaw. Awan samat itatang. Ada ni kapiding ko, ni tatang mo. Napangkula, binisita itay nga pinagtumar. Masaksakit. Ano yan? Masaksakit ni tatang? Eh na, anak di baog na talaga. Masaksakit gayam ni tatang ko, Auntie. Ibag man ta, nag-awid akon. Nabayagan nga saksakit. Eh, di mo matamo ti numero ti cellphone mo, tapno tawagan ta ka kuma. Anak ti baog. Alalala. Muna kilatan nga gina di tauneg. Ta siya kundi makamo nga mangisar ka ito nga kargayo. Anak ti baog nga talaga. Simirkam nga road Manong Nemi kat nakitak ni tatang. Nakakutkutungin ni tatang ko Manong Nemi. Indisok ni Bongbong kadimbang tasaan nga nagsangit. Kat inasidgak ni tatang nga guyuyak. Venus anak. Tatang, sorry ta pinanawan kayo. Nadya ka man lang nagsusurat.
nagpapuit ka na kayo. Siya tirumbing pakawanem anak ko. Kinagaman nagtitimtengkan. Tapno makapagpakawanak. Katno mapakawanak anak ko. Nanagsaka kun nga matay. Saan ka nagsaw ti kas tatatang? Saan kayo pa yung matay? Agpaot pa ti biyag no. Agpaot pa ti biyag yo. Iso nga ron nga nagsubli ako napno maasikaso kayo. Napakawan na ka di madlayangan anak ko. Diyak ko man nagsubli no. Natapalagurak ka na kayo, tatang. Amo ka narami di layang tingas jay. Api nagpanggapandak itidakas nga anak yo. Gabuti bartek yo. Insarling kon ti aginom iti arak anak. Nung nasihat nga ron kasta, datang. Wen gaya madapo ko yun. Alalay karigatan yung tibuangon tapno makita yung tapo ko yun. Lalaki. Guwapo ti apo ko ka. Kaya masapol nga maipadoktor kayo. Masapol nga maimbagang kayo. Tapno maiwanan yung tulibongbong apo ko yun. No dan apo ko. Sa doon nung orate ti manugang ko. Ha? Sa dinotayan ti ama ni Bongbong, ha? Saan ko nga nasungbatan ti saludsod ni tatang Maronemi ta isumit ti sisirek ni auntie. Panangisirek ni auntie Gorya digiti kargami. Ay imbag pasaray umayak no ko agdalos. No malpas ko nagiti trabaho dita balay. Binos anak. Nagtibaog. Agyaman na kanti. Agyaman kami. Asayat unay ni auntie nga Gorya anak ko. No, nasapsap ako mga men. Nga insardeng mo ti aginom ti arak. Awang ko mati kastoy. Nga nasakit mo ita kapid. Na nagtibaog. No, nga ron kapid. Ay, padoktor na ka doon ni Venus. Eh, karubang laing neta. Nagtibaog. Tapno, iso nga mismo, timang ted kang ka. No, anya tirumbeng at tumarem. Tapno, umimbag ka. Ti doktora mismo, timang kita kang ka. Kanaskin mat nga, itong palek amin nga bilin si doktor kapid. Gusto ti ko nam, kapid ingo. Nagtibaog. Makapagbayad at tumatriti utang ko. Utang ko ken kakapid. Ala, nagtibaog kita. Diyak pagit isursuratan umutang ka. Orita, nagsublinti anak ko. Nga adda, insang ped na nga pukok. Nga ma, di na pa sinumbatan sa lutsod ko ken kuana. Adda apukok. Nga maawamit manugang ko. Sa dinungamin nga talaga ti ayan, ti ama, ti apukok ha. Binos anak. Adda kami ni ti anak ko iti nagdisalad ko manong nemi. Idi tamangig ko dayta nga sinauni tatang bayat ngagsasarita daki ni auntie. Sungbatak tulay ta nga saludsod na no madamdama na kunak tinakam ko. Imbang tanadalos lata ngagpaiso ti silid ko. Ay na, dakkel ti utang mi kini auntie Gorya. Ta iso nga ron tinangkit-kita kini tatang ko. Kani supay gayam ti umay agdaldalus. Na bag-unay kabagyan ti kasken kuana. Uwen. Nakaturog manon ni Bongbong, manon nemi, ket ginundawaya kundeta, ket napanak, nagdigos, ta pudutan na, kalbasan na, kinitak no niya dagiti nasken nga maobra iti kusina. Kinitak manong nemi ti pagbagasan at daumanay nga para iti masungat ka nabii kaniton bigat. Imbati ko ni Bongbong kani auntie Gorya tay nakto padoktor ni tatang. Inton bigat manong ibatik ton ni Bongbong. Kalbasan na kitiraping kunton ti agatang karigiti kasapulan mi.
Imbaglakid din manong nemi taadda naiyawid ko nga nasurok nga sa 10,000 pesos. Tano awan ti kasta ti kaaduna kwarta nga dakan. Uwan manong no awan ti kasta ti kaaduna kwarta nga dakan yak. Tsak la kumapay nagsubsublit ito. Mangmangan kami kadi tatang manunemi kadi raprapin kumat nga subuan ni Bongbong. Idi tagdamag manin ti tatang. Ay san nakakadingayin ka sa arte ama ti apo ko ka bingno sanak. Tang aridog nga storyahan. Ngamsang kong idi baka na kayo. Ay nga ngamin di kayo tinapaspasamak. Idi tagtalaw ka dito lugar tayo. Sa Jayak Vegan, ngayon muna nga nagsapo di trabaho. Wan, kalbasan na, nagsubliak di lawag. Aging ka nga nakadanog sa Jay sa dino, Tilawag City. Nga iso ka titagkapuam, magkapuan yung agina, uwan tatang. Sa Jayak Vegan, aging ka nga di lawag. Kaya di maghadig ni doktor nga nakalasa din ni Alvin. Yan kadang kumati ng subli dito'y bintar agad duwag ti anak ko. Hindi ka maawatan. Idi ibaga ti doktor nga nakalasa din ni Alvin. Sinong Alvin? Ti ama ni Bongbong tatang. Nakalasa din ako na di doktor ko nam. Tanan ano ka din ni Alvin? Na disgrasya. Bayat kang paspasada yung tricycle. Apay, grabe ka di tinapasamak na. Nasken nga maoperar, ti ulo na. Kadak ka na kwarta na kasapulan. Iso nga, nagremedyo ak. Kan, nagremedyo matiin ni Alvin. O rin no nakaremedyo kayo. Alalala, manganta pa nga rin mo na. Tama nga nagsangit ka nga di na oras. Kat manganta. Sakmat. Yakmat na tao maniklikan ti ang uyak. Ituloy mo ito ng istoryahan kanya. Ito no, malpas tayo nga mangan. Iti video o kebar ang nagtrabaho nga nagamamu kam idikin ni Alvin manong nemi. Agpaspasada isunay ti tricycle iti rabii. Nakurso na daan na. Nakurso na danak manong nemi nga intable. Intable na iti minsan nga rabii. Kani nadamagan na numano ti barfine. Takayat na kanu nga irwar. Ngayon nagwingi-wingak manong nemi. Yung bagak nga paitebulak laeng ngam sana nga pairuruwar. Wan, sa bali ak karigiti kakaduwak kinunak keng kuhanan. Irida mo manong nemi kat kaslasaan nga mamati. Ngam medita mapanaknakan ng atan. Inarim nakmatan. Pinarigat kumut ni Alvin manong nemi ngam kabuta mariknak ni patpateg kumat isuna. Ken pacheck manong nemi nga napudno kanya. Isong enaklot ko. Ni Alvin, tiing karik nga umuna ken maudi nga lalaki di biyag kumanong nemi. Aging ka, nga nalukoy nak nga niyawid iti balayda. Iti balayda manong nemi, dito'y nga dungarigat ken sa tinalakam ko manipot iti ina ni Alvin. Nga puta para ken kuwana, ket may saak ka nung aputa manong nemi. Wen manong nemi nagtrabaho ak iti may sang video o kebar ngam sanak nga pinairuruar nga binaramnak ni Alvin manong nemi aging gaan nalukoy nak
Sinong batak gabuti patpateg ko kanipatpategnak aging ka manon nemi nga insang bet nakon dito'y balayda. Dito'y manong nemi nga nagrigatak naglakamak itirigat kinsayem. Ta may saka nga puta dadatib maga tiina ni Alvin. Inistoryak daytoy manong nemi nga baset tinapalabas ko kanitatang. Ay, awan ko matikas tang rigat mo ti sidong dayjeng nga bakit nga ina ti ama ti apukok. No, sang nga gapukan niya kanak. Saan nga babasulin ti bagyo tatang? Hindi mo mat nga ron pinanggap, tinagtalaw, tapno matalawang kumaradjeng nga bakit? Kahit ko lang ipariknak iti ina ni Alvin. No, orin niya tararamidan na. Kadyak kay napanawan ti anak na. Tatang, kapot na napudno una ti panagayat ko kinuha na. Napudno ti panagayat mo. Ngayon ni Alvin nga raw. Napudno nga ta. Napudno nga tamad lang ti panagayat na kengka. Mamatiak nga napudno tatang. Nga dahi tamad ti kayat ni Alvin nga panagnek kini mamang na. Kinapudno na tatang. Kita sinunubya ni Alvin. Sakbay nga nagamamo kami. Ay, sinunubya? Kasta ka de. Nga tinubya na, kinagtrabaho di Dubai. Nga iso ti kayat ni mamang na nga asawain ni Alvin. Iso nga, inruman na, tinagamo na, pinagsawsawan na, karikiti ang kakasakit. Kurang na layangan tatang nga, idurun-durun na nga papanawan. Nga ididak kailan ti tiyan ko. Siyak pa lang tagubra. O rin no, diyak ko man kaya. Nakarumat no kasta. Apay nga, di mo impulong kini Alvin. Kasi nga pa nangiruman kang ka. Di ay ina ni Alvin. Apay nga, di mo impulong. Tatang, amo ni Alvin. Sa lang nga din naman no ko ati nana. Kaya nagpagpakasimat no kaking kuwana. Nga awaten da kon nga siyak ti talagang agbalin nga manugang da. Imagana pa nga, dinan ayeta ni Lirio. Tinubya na nga da di Dubai. Ngayon, natangken ti puso di dyan nga bakit tatang. Nagananos kalatan o kasta anak. Uwen, nagananos sak. Baring ko na. No ito na may pasngay kong ti anak ko. Ti apo ko ti mangirurumen kanya ka bakit? Baring no, isunton ti pagbalbaliwan na kunak. Ngayon, kiraan nga nga rin tinapasama kaya may pasngay mo ni Bongbong apo ko. Uri di adda din anak ko, ti apo ko na tatang. Di na pa'y amo nga bigbigan ti apo ko na nga ni Bongbong. Anya? Nga man nagkaruatan. Naglokon. Sobramat na dyan nga bakit. Nakaraunay no kasta. Intultuloy ko lang tanagan-anos. Aging ka nga. Nga aniya. Ituloy mo. Nagsuyabak manong nemi isong jak na ituloy ti kahit ko kuma nga inayon iti bagbagak kinitatang. Ili kita ti oras iti cellphone ko amani po di tayo dimteng kami ket awampay apulos tinag-text ket rabi igayaman. Ay, ala po na. Rabiin anak. La. Ituloy dan tulangin inton bigat. Di pa naging istoryata. Manong nemi inistorya kinitatang dagiti tinapaspasamak kanyak sa Jalawag. Kabayatan nga nagdana kami, naglive-in kami kini Alvin. Hindi pa nang irumen kanyak ti inana. Nga ti pa nang ipagarup ko di manong nemi no kasta nga ipasngay kon ti anak ko. Kanagbalbaliw ton ti ina ni Alvin. Nga nagbidutak manong nemi. Tapati ti apo ko na ti anak ko kad di na pa'y amo bigbigan.
Nagsoya ba ka ron kabutarabiin manong naimi kadimbaga ni tatang kay pabigat minton tag istorya. Kaya maturugin tang tagas takmet. Tayo tubigat isuti ko na kada kayo. Mabangkay ito ipadoktor tapno sigurado nga maimbagan kayo. Alawin anak, kanagyaman na ka. Kanagyaman na kuna iti Diyos na dimtengkan. Kaya nadapayin insang pet mo nga apo ko. Padoktor ko nga rod ni tatang iti kabigatan na taimbatik ni Bongbong kini Auntie Korea manong nemi. Kat kalbasan ti makalawas apa nagtumtumar ni tatang tinreseta ti doktor nga agas na. Kat naimbaganin. Numaninig kamak ti cellphone ko. Kat gantatig tag-text. Teksak ni Alvin. Kumusta ek? Ngimtsak matlamanin ipatuloy no ko. No bay tumrem lata dagiti luwak manong karagsangit ha. Kumusta nga itan ni Alvin? Anya nga itan ti kasasad na. Apay nga. Aw man la tag-text kanya. Aw man la ti pakaam mo. Anya man ti kasakit mo anak. Dinamag ni tatang. Awan tatang. Eh, no dadtumak at madlaw ko kasla nalalay kang agsakit ng ni Bongbong. Kahit ko mga kumustaan ni Alvin tatang. So ano manin kat ilayat ko tag-text. Katagsam nga mina. Yan pa ka no, adadang ang siyak ti masaktan. Adadang ang sangit ak no. Ang text kalpasan na kat. Awan ti mo ore kong text back na. Ay nasa-sayat no tawagam. No, adda pang tawag mo kayong kuana. Yung saanin tatang. Teramidam. Baka no maka-isturbo aklain. Baka no di na pala kabailan. Uray ka makapaungar nga na imbag. Bareng no. Adan tuturid na huwano turid ko mang tawag kayong kuana. No saan kita si katatawagan na. Saan nga da? No pudno nga siya pala yung tipatpatag na tatang. Mauray ko nga tawagan na. Ngayon talaga nga nagbalagi ti inana nga na magsinan ka na kami. Sa laki din nga tumawag peso na. Baka dimteng pekit din na dyan nga liryo. Ti babae nga kayat ni mamang na nga asawaan ni Alvin. E maan niya nga minaya, tinapasama ka na. Sampay nga kumpleto ti istorya ma. Hindi mo pa na ituloy ti istorya kanya. Anya ti si Marlon nga napasamak kalpasan nga na disgrasya ni Alvin. Ha, anya? Nasing nga ti pa nagsarasarita mi kinitatang manonemi idi ta makariing ni Bongbong ket nagsangit. Mabisin manin ti anak ko. Labang ko nga inala ti anak ko ket pinadedek. Impakadamet ni tatang nga mapan na sangaten. Dagitay impakat na. Diya impakat na nga sigay di tawaig. Bareng kanuno adda na ala nga tilapia wano burog. Taiso ka no ti pangrabi imi. Kahit nangaragraksak ni tatang nga dimteng, tanakaad-ado, tinaalan na. Ay! Gasgasan ko nga talaga ti apo ko, kani Bongbong. Nag-aasal nga talaga ti Bongbong. Presidente pa. Nagsasarunong nga ado, ti kimpet nga ikan, ti sigay ko. Ay, anak mo ko na, kapidwa. Gurya. Ay, anak ti baog, ngarunok asta kapid. Aduunan na kita si dain nyo amin. Gumatang ka man nata sumati si daek sigang na si daek mita. Nagtibaog. Itan ko lang takang ka nga libre. Dahita lima nga darakel nga burog. Burog mo no burog. Burog. Thank you nga ron nagtibaog. Madimot na kami doa. Napya lang iso ati. Pasupapak ko iti kinaimbag mo kanya. Kada kami kapid. No, awan kay di, awan ti anak ko ay na. Jak lakit amon no nya ti nagtungtung palak. Ay kasta ka de. Anak ti baog. Kasta ti kita kakaruba, kita kakabagyan kami dua. Alakit thank you nga ron anak ti baog. Kita kita dumang nga ron. Ano naman? Nga takabiduan no, inka isursur nga ilako ti kakaruba tayo. Kiti paglakwam, pagbigayan ta. Akit na siya at man nalaktibaw. Umanayin da ito nga si Deme.
Sigangak sa akong tuwa ituno di kita duma tadan to pagsagpaw tinateng nga maabraw. Ayan na alawan kapay ay nakilako di kita na yun na ini mas mitinangan manong name nga nagsida iti sinigang nga tilapia ken tinuno nga burog wen ket uray ni bongbong manong name ket magustuhan na tinagigup ti digo ken nagsida tilasag tinasigang nga tilapia. Pagpintasan na dito lugar mi manong name ket uray no narigat latta ti panagbiag nga magbiag ti tao no nagagat taada waig nga libre kada karayan nga pagkalapan kenado ti bangkag nga mabalimi nga mulaan tinateng ken nalawat kataltalunan nga mapami pagkikabasan kada pakiraipan manong nemi nakaturogan ni bongbong idita agsarita kami manen kini tatang ay anang itan ti plano manak nagtuagsabot ti trabaho kag Jaime ijelawag agsubli ka man sa jelawag ore sansan diyan sa lailitan na tano dyan kag trabaho pangalante nga rin pagbiag to yung no, may bus ti kwarta nga ta kanya tinulong ta anak imbag ta ti kwarta nga naurur ko idi agirim remedyo ti kwarta tapno maispal ni Alvin kat saan nga nausar inaapin namin nga saan nga nausar timawag gayam ti ina ni Alvin kinilirio tatang kani baka muna tinapasamak ni Alvin ken di pa nagkasapulan da dakila kwarta ket dadya nga babae nga dadya abroad isot tinang ipauit idi kwarta nga kasapulan ni Alvin kasta idi kondisyon niento nagawid kada kasardan ton kini Alvin kayat naasawan at ikasukat ti pa nakaispal ni Alvin ket iti pa nangikasar ni Alvin ni Lirio wen datang kasta kagpeso isong edi ibagan ti doktor nga naispalin ni Alvin nga tilayangan panakariing na ti maruray indrubot mi meten di gitarwatan mi iti anak ko tatang maapi nga di mo inuray nga nakariing ni Alvin tapno nakapagpakada ka kumaking kuwana tapno adadang agsangita ay Venus anak nagpakada kami nga gina amat maturog ni Alvin kirim baga kagwana ano sakmet lang ti pudno no sakmet lang ti pudno ipatpatig na amo namat no sa dinito pakasapulan na kanya imbaga nga jak agsukat iti SIM card kada mo na ti pangtawagan na kanya sagang harod agsangit akasta susapoy may masino ti saan ngagsangit tatang aging ka karito'y nasarukan nga makabulan mi kini bongbong nga darito'y ni text ni tawag kitawan ti mauray ko ken kuana agad siya kakaminin ti tumawag ken kuana dahil ti kasanggay bagakeng ka si kan ti tumawag dahil ang harod tinakasaksakit manin tatang taimbas ko mga siyak tinagsukat ti SIM card ngam iso tinasukatan nagsukat diyak matin makontak ti number na diyak kun makontak pa ni Alvin tatang di na ko nipatpatagpay na Alvin. Saanin? Ay, sus Maria. Ino kasta, pinadas mo na kinuntak. Ngamsa mo nga makontak iso na. Saanin tatang? Alalala, ustunan. Saan ka nagsangit na kasta? No, saan na ka nakayat na dyan nga Alvin? Lipati mo on. Barang no makasarak kang tumatlaeng itinaikari nga lalaki nga para ken ka. Sabay ko ma. Wan manong nemi imbaga uno imbili ni tata nga lipatag kun ni Alvin. Takasal na mapukbukawan ak matinitinam nama manong nemi. Kumusta nga taitan ni Alvin? Talaga adi nga din akong kayat. Si magmat nga ni Lirio kadagkasardangatan kini Alvin. Kastawan nga tatiragsak manong nemi ti bakit nga nangirurumen kanyak. Nga ibilang na siguro manong naming ison tinagbalagi iti laban mi. Nagsapulak iti trabaho manong nami. Kat nakastreka kakaserbidora iti karinderya ti sentro ti Ilimi Abintar. Batsitla ti sueldok manong nami nga napia nga dapagbiag mi. Kat ni tatang manong nami ti mga ayuan kini bongbong no inak agtrabaho. Stay outak.
Ket mairapin medlata ni tatang ti mapanagpakat kadagsangat ti sigay na itiwaig nga kaduwanan ni Bongbong. Ket adu met ti malala na. Ni met antigorya ti para laku kadagiti makalaban. Saan nga napupuutan ti panaglabas ti panawen. Gabuta sa nga pulon nga bulan sipud dimteng kami nga agina. Dito'y Vintar, dito'y nasalsal nga barangay mi. Nga mawang payapulos tinauray ko nga tawag ni Alvin kanyak manong nini. Lipate mo ko nakbet ngamin keng ka. Ay, dulakid di kita agkursunada keng keng di karinderi nga pagtrabaho mala. Di kita tricycle driver nga mapapan mangan. Adong ang peso ma, tatang. Oo, kituan. Alis to lagi di nga malipatan di dyan. Alvin, lipate mo na nak. Siguro kat nagkasardang nagpeso iti dyan nga liryo. Siguro tatang. Oret at damit ni Bongbong. Ngagasgasat ta anak. Doan to di tawan na. Into Lunes tatang. Ay, wala nga. Apoy. Dan ni gaya mo nag-birthday dati apo ka. Ay, anyang at handa na. Anyang orte handa na. Ay na, masabol nga sakbay nga day, masakbay day tanga aldaw ket ado ti kumpet karigiti sigay ko. Tapno adan to nayon ti paala na. Ay na ya. Dapat kidi isag-saganak natan. Ore no pansit tulain nga nayon ti masida. Masigang ken matunong ay kan sa maprito nga 45 days ka manok. Nagpartita ti kaldi nga. Ken may nga baboy. Bare nga no, adda umana tang. Adda, doon tulakid diti handa ti apo ko, pinustata. Dahil tati kinagasat na, gasgasat ko na ti apo ko, gasgasat ta. Iso nga pa-check, nga doon tulakid diti handa ni Bongbong, ito no dumteng, ti ba nagkasangay na. Doon tulakid day. Dimteng nga rod ti Lunes manong nemi ket nakaragraksak ti anak ko anagriing. Nang runa idi arakupek ken kablawa iti happy birthday. Happy birthday anak. I love you Bongbong. Kaya agpaiso manong nemi nga adu nga ikan ti kimpet kadagiti sigay ni tatang idi kalman ket inref na sa iti agsapa. Napamanin nagpakat o ano mo napamanin nagsangat. Ngayon sampay nga sigurado no adda baboy ken kalding nga maparti manong nemi. Si Breka nga napan nagtrabaho manen ngayon nagday ofak naghapdayak manong. Ta agalas 10 nga tahan tibigat idi agtitit ti cellphone ko. Kinitak binasak agawid kan tapno adda ka nga kaduaming amang isagana ti adu nga handa ti anak ta. Alvin, naklata ka dinabasak manong nemi. Kasladyak mamati. Ningat ang Alvin ngagpaiso ti nag-text. Adda isuna sa jabalay mi. Dimteng ka dimitlayan ni Alvin. Dimtengan. Manong nemi nagdardarasak nga rod nga naghawid. Ket si mabat da tatang kininana anti tatang kini Bongbong manong nemi. Bongbong uwi anak ko. Bongbong gusto ulit tinagsak na ako. Happy birthday once again anak. Adan ni Alvin. Iso na dyan Ha? Alvin! Venus! Alvin! Kasta una ti irot di ba naging narakop mi kini Alvin. Hindi makasang petak di balay manong nemi. Venus, sakya manak. Nakalasat tayo matlahan ka nagiti ado nga panubok na ka na tayo. Kung nga ron, liapod Diyos, di kang runaan nga pagyamanan tayo, Alvin. Kapapay nga. Apay nga, itaka lang nga dimteng. Ano nga may tinapasamak? Sakbay nga, istorya kang kanon napasamak. Mabaling nga di nga, ibantang mo na, di pa nakailiw ko. Di ka di mailiw ka niya. Inakala dito silad ko. Iti silad ta. Saan bing nga pinanunot manong nemi noan niya. Iti sawen datatang da anti. Kanda kitay kadua datatang nga gisagsagana ti pagpaala.
Ti anak ko manong Nemi. Tadi adda kami nito sila manong Nemi kasto na manen ti panangarakop kaniyak ni Alvin kat nakapapaw ti panaglanang di bibig. Ginore al daw manon Nemi san min nga gin-gina no adda man nagsirip mo namang buy-buya ka na kami. Tinasken manong Nemi kat may epanti ili titunggal may sa ka na kami. Sinakroinak manong Nemi ni Alvin sa nakimpayday ti papag. Pasan na manong Nemi kat dinigos na karagiri ang kakabarang agek na iti na duma-duma pasat ti bagi karagiri bibig ko iti tingid ko iti baroko ko saan ko mga tagdaginip ti amin. Taon na yun manong Nemi ti panagsanapsap nga panagsapsap ni Alvin. Logo ka Alvin. Manong Nemi orel agan anit-it ti kama wano papag orel aglanglang atan manong Nemi ni Alvin. Gana orel siyak manong Nemi kasta orel ti langat mi tanalipatan mi inyon ti electric fan. Kasta unay iti anal-al kananang sabmi kalpasan ti amin. Kanituloy ko nagsaludsudan ni Alvin noan niya amin tinapasamak. Apay nga taka lang ang amin tinapasamak. Pinagustuhak ni Mama. Anya? Pinagustuhak ni Lirio. Ano nakit mo sawan? Naglive-in kami kini Lirio. Anya? Nagdana kayo kasag-asawa? Uwan. Yan naramid naman ti amin tapno. Agsubliti dati ang panagayad ko kinkuana. Ngayon saan nga nagbalay Saan nga naragsak? Saan nga naragsak ti pa nagdanami? Isumat lang ti simuko ni Lirio. Kat nagsublin sa Jabrod. Ngayon mapay nga, di ka pulos nagtetext. Ken tumawag. Siyang hindi timawag keng ka ng madimaten, nagsukat ka maten ni SIM card. Napukaw di cellphone ko, nga di pa naka-aksidente. Di mo ka din naman nagip? Uwan kaya man niya. Jakmat may kabayo sa tinumber mo. Sumuntlagayam nga di ka pulos nag-text, kaya nagtawag. Sumuntlagayam, Alvin. Tiyan mo kaya di ka talagang nakalipat ka. Ano? Saan ka malipatan? Apay ko makamalipat ako. Wen, tiyan mo kita talaga nakalipat ka. Saan na kami nga kayat tiyanak ta? Saan nga mabalin? Saan nga mabalin nga saan nga data tagkatuluyan mahal? Iba't patag ka unay-unay. Iba't patag kayo hindi anak ta. Iso nga, uy, ako rin ka. Pinagustuhan talag tirik nata, danto rabi rumor na dito sila kalpasang may subli na kita naragrag nga rawaten ta. Intan. Manong Nemi day di nga ruti kararagsakan nga kasangay ni Bongbong Juan. Iti idarateng, isumat idarateng ni Alvin kada kami. Dito'y kaming Sorong Valley, Manong Nemi, nga nagkasar. Juan. Ado manong Nemi dagiti inalaming anak uno ng anak kada kami ninong kanina. Itinawagan manong Nemi ni Alvin ti inana ngem saan ngem matendar talaga nga di nakayat nga manugang ngem okay lang kanya kunak met tinagam ko gabuta nagbaligak man lang kan nagbaligi kami gabuta ta kami nga talaga kini Alvin iti agasawa. Intuloy ko tinagtrabaho wakas servidora manong Nemi iti karinderya. Irinto tani Alvin manong Nemi inkarigada na matlaeng iti nagpasada akas iti trabaho na ijelawag. At tricycle ti kabagyak manong Nemi nga da jaili kati suot ipaspasada na manong Nemi. Agkuyog kam no ka nga paili manong Nemi babay ni tricycle na. Kaya may tulod na ton ti karinderya isong tumatan ti panagpasada na manong Nemi. Pasari ada mga rakilakeng kuwana nga mapan sa jalawag. Adamat mapasahero na manong Nemi manipudlawag ay gagay ti ilti bintar. At dapat kita mga arkilakeng kuwana ti adadayo pa nga paset idibinta.
Basta naman tawagan na ti inana manong Nemi. Agsasalita naman no. Kaya tinaminsan manong Nemi nga dinawat ko ti number ti inana. Tinawaga ka mismo manong Nemi ti katugangan. Kapatasang siguro nga nakapunbuk ti number ko. Hello? Sindeta? Mama? Ay. Sino ka man nga babae nga mga awag kanyak ti mama? Awan anak ko nga babae. Nilayang Alvin nga ati anak ko. Sino kaya? Siyak ni Venus. Awan naman mo ka Venus. Siken, mama, pangasiyo. Saan nyo kumapay lang nga ang cancel ang tawag ko. Kaan nga kami di bagam ha? Ma, pakawarin da kon. Awatin da ko man. Nalpasan da kasarmikin ni Alvin. Da kami dinay kari. Lipatin tayo tinapalabas, mama. Di ka di ba iliw iti apo ko yun? Kasaritak to ni Alvin ta. Umay kam sumarong karita. Tapno makita yung matibongbong. Lipatin tayo ti amin, ma. Peace be with you. Kita dobrak. Sige, mama. Orayin na kami. Iti mabiit. Umay kam dita. Naragsakan ak manong Nemi ta amok kan madlaw ko. Nga talaga ngay sumitlaing sumuko ka na kami. Imbagak na ita kini Alvin, manon Nemi, kat nagkukuyog kami nga ron. Siya ni Alvin, syempre, tayo nga ron tinagmaneho it tricycle. Ni Bongbong. Kain kastamatan manon Nemi nga kadwami pa ni tata. Pag sumot idi manon Nemi nga da nakalapan na manon Nemi nga tilapia. Ada pa'y igat manon Nemi ken burog. Intukot mi data nga lamas manong Nemi kadidi tadumdang kami idi balay nga nagyanak idi nga pinanawa ni mama manong Nemi tinangilo ka tiri daw. Ma, kino na ni Arvin. Ay, abalayan. Mama, nadade po ko yo. Abalayan. Dedo man ti sagot ko king ka nakalapak nga labas. Lemas dato, agapo ti surong. La pagsuuna ket awan din nakasaghala nga lutuan nga pangal daw tayo. Ay, siya kung tagluto mama. Ay, duwata ka ruda na. Ala, duhanong kayo. Mama, Alvin, nagyaman kami. Naginarakop dagit-agin naman. Hinted kumet ni Bongbong manon Nemi kini tatang ket siya simublat nga marakop kini mama. Lipatan ti nga rudan tinapalabas. Dagiti madi nga paset tinapalabas tilipatan tayo. Dagiti naragsak nga napalabas ket isut lagi pa tayo. Abalayan. Ay, abalayan. Dahil ket isublat mo mat nga raw ko man di Bongbong kita pa lang umar-araar kan ka. Ay, umaga na po ka. Ay, no andalulom, adamat lulam. Tumikan mo ka na, guwapo na tiya po ko kito. Malay ti amana. Kaing-ingas na dinagawan. Ay, balo ka mata na balayan. Kaya na. Oras sakit balo ah. Ay, nanti kahit mo sawa na balayan. Yeah, po. Nakaragsak kami nga nangaldaw, manon Nemi. Kahit malemen, idagawid kami. Kami, mama. Nung saan ka maramihan tidalan? Nalakuwan la. Pumasyar kay lataman do ka ah. O no sagit sakti pumasyar si Jai. Ay una balayan. O may kamot pumasyar sa Jai surong ah. Ay ket napimpinas mit lang sa Jai tapos ko ti akin. Dito'y ket nakakasasaw kada duhalugan. Manong Nemi na ito'y ngarud ti pakabuklan ti paset tinapalabas tilagip ko tinapalabas adjek tupulos malipatan. Kaya nagyaman naglaunay ti anos mo nga nangibasa kahit sapil ako mata damat na ibatik nga adal liliwakin pagsarmingan ti biyag kada kiti padak nga nagipaglagip tinapalabas. Manong Nemi iti agdang mga akit duhan ti anak mi kini Alvin babae tinaudi. Danda ni maminsan mamindua ti makabulan nga mapangkam sumarong kari talawag napadasan mo ten manong ni mama ti may pimasyar dito'y Vintar. Manong Nemi, yusunay ti aginakin ka. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Venus, iti Vintar, Ilocos Norte.
Thank you mat kang ka Venus, ting ka pa nagsurat. Thank you mat ka kita amin na nagdangag ka nagbuya. Ito yung di pagkaim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Mangibat-batin tinimbag nga oras ka na kay amin nga sangapada. Babay na po.